timpal tiangnya ajak mekejang, milehang tiang ngalinin, yeh sagetan dini ketepuk tiangnya. Nah, lamun subuh ketepuk jani, tiang lekar mesatwa. Men kengkeng, timpal tiangnya, demen mendingan satwa. Lamun subuh demen, mangken tiang lekar mesatwa. Murdan satuan tiangnya, ni tuweng kuning. Ada ketuturan satwa, anak bebotoh tukang kembar siap madan ipudak. Gegaine tuah metajan dogeng, tusing demen nyemak gegai ane elenan. Pengawitne, ia ngelah siap kurungan tuah dadua. Makelo-kelo kanti penyatusan kurungane. Kewah pesan kurenane mareng ngecani. Mangemah, ngayang padang, nyampatan taine, apa buin kurenane beling gede. Kacerta, ipudak lakar luas keden bukit. Ipudak mebesen tekan kurenane. Wayan, buin mani awake lakar luas joh. Tusing karuan buen pidan lakar teko. Nekene nyai beleng gede. Bisa setonden awake mulih, nyai lah pianak. Ingetang pebesen awake. Yen muani pianake, melahang melihara. Sakke walayen loh, makiam tendasne. Tek bang siapa doa bedek. Awake tusing demen lah pianak loh. I dewek uyuh melihara. Ngedenang subuh kelih anak lain nyuang nganggon kuranane. Nah beli keto pesawat kuranane tusing bani nungkasin. Buin manine luas lantas ipudak. Tan cerita ipudak jani keceritang kuranane marang ngetelen kalahina luas ngelah iya pianak lo. Kewah pesan kena meme anakku cerik. Nah, kengkenang janji icening orang ini netak teken bapane bang siap kurungane padu abadi. Yen tutang pasti anak benelang kadang. Saja bani jama buddha maraya bakal netak piana anggo mamanen siap. Aduh, Dewa Ratu betara susunan tiang sareng sami. Ijenin tiang pemargi sane becik. Keto ia ngerengkang padidine. Makelo ia bengong mepinah-pinah. Kingsanan dogen anak kecerik di rumah dadong nih. Arin-arine dogen tak bang siap padu abdi. Keto ia mekangang padidine sambilang berjalan ke rumah memene. Lakar kingsanan pianak nih. Di subane nekad itu makasiap memene. Ningalin pianak nih. Ngajak anak cerik loh. Buen kulitnya putih gading. Cening, dia ngajak anak cerai maralekan main. Keto petakon memene ngajak pianak nih. Di lantas keto ngorahang ia teken memene. Nak kene me, tiang akan ngingsanang icening dini. Sawirah orahinan tek tiang teken bapane. Keto ia ngorahang teken memene. Ditu memene sedih. Ninghang pesawat pianak nih. Nah, lamun keto meme lakar ngajak anak ceningnya dini. Sake wala ingetang sesai main.
abang susulan bubuh. Nah me, sawireh subuh tengahi, tiang mulai malu lakar nyakan. Nyanan teke lantas ibli budak, tinggalin tiang konde nyakan. Bisa matiangnya dewek tiangnya teken iya. Ketuk iya mesaut teken memene sambilang menjalan mulih. Buen manene, kamu lantas iya sebilang wai ke umah memene. Neloken pianakne lakar banget susu lan bubuh. Di umah memene, anake cerek suba kegainang Banten colongan. Nelung bulan muah otonang. Dadongne ngadanen pianakne ni tuwung kuning. Di subane kelih jemet pesan ia megarapan di umah dadongne. Kacerto ibudak subet keling luas metajen di den bukit. Di subane ia nak kejumah metakon ia teken memene. Wayan apa pianak awake? Loh beli keto pesawat kurenane ngajak ibudak. Man subuh ketek-tek ngaya tendasnya bang siap kurungannya paduk abedek. Konden suwud ibudak memuni, sage tango makaruyuk siap kurungannya memuni. Pak kukuruyuk, ari-ari nedogen banget pianak neking sana di umah dadongne. Konde keto munyin kurungannya tusing ring wango teken ibudak. Buen cepok lantas siap kurungannya memuni. Pak kukuruyuk, ari-ari nedogen banget pianak neking sana di umah dadongne. Maro di ngohango keto ingin siap ne. Iyo memedeh tor ngorahin kurenane ngalih pianakne di umah dadongne. Kamu lantas iyo mejalan ke umah memene ngalih pianakne lakar ajakin mulih. Di subane nekeditu iya ngauken pianakne. Cening tuang kuning orang hina mulih cening teken bapan cening. Nah me, buen japa tiang lakar kemu, lamun tiang subah suwot nenun kamen. Keto pesawat ni tuang kuning ajak memene. Ditu mali petang memene maro ninguhang pesawat pianakne. Di subane nak kejumah, mau kesiap ia ningalin kurenane sedang nangis lakas. Wayan, ken pianaknya ini tuang kuning. Adi tuh saya ngajaknya ini mulai. Keto petakon ibudak ngajak kurenane sambilang nangis lakas. Iyo nak nenun kaman beli. Benjapa lamun subah suwud nenun iyo lakar main. Maro di ngohango keto munyin kurenane. Iyo be ngurahin kurenane ngalih pianakne di umah dadongne. Kamu lantas iyo jalan ngalih pianakne sambilang ngeleng. Di subane neked itu tinggalin pianakne baju sarwa putih-putih. Karena iya subenawang dewekne lakar matiange teken bapane. Setonden iya mulih ada pebesen iya teken dadongne. Dadong melah-melahang dinina. Sawire tiang lakar ngalin dadong malunan. Sobat pesan kenah dadongne ningehang pebesan cucune. Di subane keto ajak kemulih iya teken bapane. Di subane nak kejumah jemah kelimane teken bapane lakar ajak ke alase. Itu ni tuang kuning mereren nakonang bapane. Bapa subuh nganteng ijo ni iraga menjalan. Nemo dininyai ngoyong malu. Keto pesawat ibudak ngajak pai pianak ni. Kacer to
Ni tuang kuning tegula di punyan gedebonge nagih teke teken bapane. Jak teke lantas bidadarine nyilurang ni tuang kuning aji gedebong. Gedebonge entu teke kadena ni tuang kuning lagutang subo abo mulih bang siap kurungannya padu abede. Di suargan ni tuang kuning ajahina majajahitan lanenun sane melah teken bidadarine. Aingge asapunika manten satua sane katurang titiang. Dumogi satua puniki prasida ke angen sasuluhan. Yening dados jatme nenten dados mentang pianak loh. Sawireh pianak loh punika patah masih sewecan yang lebih. Om Santi 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 Om.